Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga adora, adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda boyfriend ko, ngam saan na nagpakpakita kanya. Taki na sarita gayam ni papa, adi na kayat daytoy apara kanya. Ket daytoy man ti naksalaysayan dito'y programa yo. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adora dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyamanag. Kung naklakit din na talaga adikan agpakita kanya. Jimmy. Pasensyakan, Adora. Ngam husto ti kuna ni papam. Saan asyak ti paraken ka? Gaput awan tinasaya at amasakbayam kanyak. Jimmy. Lipaten na kong, Adora. Saan? Ilaban ta ti panagayat ta, Jimmy. Saan ta kumang itulok nga agbaligi ni papa? Ama magsina iti ayan-ayat ta. Sorry, Adora. Ngam, awan maipanakal ko iti pamilya. Dahito yung ti maudi pa nagkita ta. Jimmy. Sige, inakon, Adora. Sapay ko ma. Tagbalin ka naragsa. Iti kayat ni papamparakan ka. Sapay ko ma. Tanaragsa ka iti lalaki. Aparakan ka. Kagura kayo, papa. Da kayo latan ti matungtungpal. Tilatan pagayatan niyo ti matungtungpal. Ipilit yung kanyag ti lalaki ajak matay ayatan. Sumardang kan. Noon niya timbagan. Isa ti matungpal. Amom dayta. Isu at di kan kumuntrapay. Agsaga nakakindi ta umadanin ti kalaysayo ko ni George. Saan ko nga ay ayatan ni George? Sino ti kayat mo? Ni Jimmy? Anya tinasaya ta masakbayam ken kuana, ha? Basta makikalaysa ka ken ni George. Tatanalpason ti kalaysayo. Agyan kayon iti pinaaramid mi abalayo. Kutsapay la kuma, tagbalin anaragsak, ti bangunan yu a pamilya. Di mi kayat nga agapapa kayo. Di kay kat mangibabain. Sorsorwan nyo nga ipatag ti tunggal maysa. Nalawag. Oh, George. Nangag mo, tinakunan ni abalayan? Wan papa. Kat si kamat, Adora. Nangag mo timbaga. Wen, papa. Saan nyo at dadailan ti panagpagayam mi adadakkel nyo. Iso at ti kayat mi. Kanayon kayo nga kinawatan. Nalawag, George, Adora. Anya ti kayat mo asawan? Panawam ti asawam? Wen, dito yak kumapay da gusto mo nga agnangan. Ay na Adora, kayat mo ka di asyak ti guraan ni papam iti dayta nga aramidem. Oray ka di si ka. Kat ni papa ti palam. Amok ti ugali ni papam. Kasla di kagayam. Di nakpay matulungan. Anya? Hoy, sumardang ka man. Alakit din, agawid kan. Amang ano maamuan ni papam nga adda ka ditoy, kat siyak ti madaksan. Di nakpaawidan akasta. Likliklikak nga ron ni George. Ita, pagawidan na. Ti maibagakkan ka, best friend. Sursurwam laangan nga ayatan ni George. Total, agbagay kayo mat. Nataar, napintas ka mat. Oh, di agbagay kayo. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Sonya. Isu nga rod, asursurwam nga ayatan.
Jak maaramid. Nilata Jimmy ti ay ayatag. Amom Adora, no da kayo ka ni Jimmy ti naikari iti tunggal maysa, nalabit, da kayo kumati nagkalaysa. Oray man. Di mo lata maibaga. Anya ti amom. Nga agsabat to ti dalan mi. Hay, jak amokan ka, friend. Sige, mabitla ang nga rod tayo nakmangisaganay ti pagsangwanta. Mabisina kon. O sige, tulungan kan. Basta dituyak pa'y ladagos mo, ah. Hay, Diyak kayat ti agawid. Tadyak kayat amakita ni George. Ha? Sino ka anang ilukat iti ruwangan? Ay, siyak ni Tanya, ma'am. Siyak ti inayaban ni Sir George nga agbalin nakatulong dito'y balayda. Anya? Adora, itay pa yung urayan ka. Umay kan, ma'am. Umunag kan. George, adda ka di imbagam kanyak ang mga laka iti katulong? Awan, ngem amok ni Tanya, tas sigud akatulong mi. Datan ti agbalin nga amo na. Anya? Awan pagdanagam, tama pagtalkan akatulong ni Tanya. Oh, adto'y ti Diyos mo, ma'am. Agyaman na, Tanya. Amo, ma'am. Awan makunak kin ni Sir George. Nasingput ni Sir. Natulnog nga anak. Amin nga ibagat ti ama na, no lakit pagsayaatan na, agtungpal. Apay nga rod nga intulok na nagkalay sa kami. Kat saan naman ta pagsayaatan dayta? No di kat pagdaksan mi adwa. Siguro, gaputa kayat na ka ni Sir George. Anya? Nagkalay sa kayo mutan. Di aklunan yung titunggal maysa. Total, nasingput ni Sir George. Sapay la kumata masursurum ni Sir George nga ayaten, ma'am. Sapay la kuma. Sabong ken chocolates para ken ka, Adora. Apay nga ikanak iti sabong kan chocolate. Mabalin ka di ti agaram ken ka. Anya? Nagkalay sa taas saan tangay ayaten titong galamesa. Ngam itinabi ita pa nagkadkadwata. Makunak asanak gaya man nagbabawi anang ikalay sa ken ka. Gaputa agayata kon ken ka. Adora. Sapay kuma. Tamasursuro nak nga ayaten. Mangantan, Adora. Nakaluto akon. Sapay ko mata magustuhan ti sidain. Siya ka mismo tinagluto para kadata. Kat ni Tanya. Apay asaan nga iso tinagluto? Adda di talikodan ti balay. Sibsibugan na dagiti masetas mo. Diyak kayat ta sidaan. Sige. No di mo kayat, agluto akon iti sabali. Ibagam no niya ti kayat mo asidain. Awan. Uray sa anak kon amang mangan. Saan kumamat akasta, Adora? Timarayak la kumaidin. Di sa anak kumaanak ikalay sa kan ka. Apay nga minadi mo inaramid dayta. No timaray ka, awan ko matikalay saan napasamak. Katsi ka. Apay adi ka timmaray. No inaramid ko dayta, anya ti mabali na mapasamak. Amangan no laksidan nak ti amak. Uray man. Pampanunutak met, no apay ana itulok ang nagkalay sata. Ngam no siyak, ay ayaten kan, Adora. Kat sa anak ang nagbabawi anang ikalay sa ken ka. Kat sapay la kuma, tamayat nakmet. Oh, Anya. Kumusta kayon adwa? Nasayat met, Papa. Pagyamanak no kasta, George.
Saan mo abay-bayan ni Adora? No baybayam, si kamot la ti agsungbat iti amana. Wen papa. Adora, sapay kuma, tamaanusam ni George. No adda parikot yung agasawa, kumamang kayo kada kami. Tasidadaan kami at tumulong. Wen, Papa. Kat sapay kuma, tamaadaan kami iti apo, ken ni abalaya. Nakapasyar kayo man. Kumusta ti trabaho mi ti opisina yo? Awan parikot, Papa. Tasayat. Oh, kumusta kayon ka ni George? Di ka agmisuta kasta. Tadyak kayat ti kasta. At yun ti kapeyo, papa. Agyaman na, George. Oh, kumusta mo ti trabaho? Awan parikot iti trabaho, papa. Ala, sayatan nyo ti garaw yo, ah. Naskan nga kinawatan kayo. Diyak kayat na madamag ko nga gapapa kayo. Nalawag ka di. Wen, papa. Oh, apay di ka sumungpat, Adora. Saya atom tao kalim si ka, Adora. Ipatag mo ti asawam. Agpinatag kayo, adwa. Amom Adora, adda madlaw ko kan ka. Blooming ka. Hoy, Sonia. Day ta trabaho tinto na ram. Sana siya. Uy, in love sakit din ti gayam ko ah. Sa bagay, manumutan abulan tinapalabas, sipod nagkasar kayo ka ni George. Di syempre, in love kan kwa na. Anya ti sasawom, Sonia. In love ka na niya. Pakainlawak ko, ma. Nilakay mo syempre. Amo, nagtaor nilakay mo. Kat makunak asaan ka nagbabawi anak ikalay sa kenkwana. Anya? Si kamot lati nagkunakan niya, anaggagat kan pagserserbyan na ka. Agpapudot iti digos mo. Agluto iti kayat mo asidaan. Kan, igatgatangan na ka pa iti paboritom amakan. Ibagam kanyak di pudno. Agingga ka di ita kat di mo pala nasursuro nga ayatan ti asawam? Ay, kaasimat ni George. No agingga ita kat di mo pa'y nasursuro nga ayatan. At to'y tigatas mo, Adora. Siya kung tinang isagana. Agar mo sarkan. Kalpasan na, ingka agdigosen. Nang idadangak itidigos mo. Anya? Saan ka kadi amauma ang mga aramid iti kasta? Saan? Pakaragsakak ti agserbikin ka. Anya nga rod ti Serbina nga adda ni Tanya? No aglaba kan agdalos dito'y balay, nitan niya ti mga ramid. Ngam no mang serbikan ka, syakon. Wan gayam. Numabalin ko makat, rumwarta ita. Total, Domingo mat, awan sarakta. Sa dino ti papananta? Inta makimisa. Kalpasan na, agaliwaksay ta. Patgam kumatikid daw ko, Adora. O sige, agan-anad kayo iti panag-date yo ah. Wentan niya. Ay na. Nagpintas ka, Ma'am Adora. Agbagay kayo kin ni Sir George. Si ka talaga, Tanya. Ay, gayam. Marabyan kayo kaday. Katmangan kayo iti restaurant. Uno, agluto akto. Agluto kanton, Tanya. Sige, ma'am. Matungpal. Ala, agan-anad kayo iti panag-date yo ah. Mayat dito'y park Kinapudno na. Italamanin nga umayak dito'y. Estudyante ak pailaang idinaodi ayo umay ko dito'y. Oray siyak. Italamanan nga umayak dito eh. Umay ka? Agpagnapagnata. Sige.
Pinatputam ti dakulap ko. Wan, kayat ka aka holding hands, bayat ti panagnatan. Agyamanak, Adora. At dayta, nakadasaran ti pangrabyan yung, sir, ma'am. Agyaman kami, Tanya. Tanya, agtugaw ka matan. Makigiddan kan kada kami amangan. Ala, umuna kayon, ma'am. Tabuyaan kayo amangan. Ha? Ay na. Kinikiligak at talaga kada kayo. Ha? Ay, ma'am. Ipatulod mo man ijay drama a Mr. Lonely iti DCWT da ito apakasaritaan nyo kinisar. Tapno mga ganda giti padak nga agdengdengal. Anya? Alan, ma'am. Ipatulod mo da ito pakasaritaan nyo kinisar ijay drama. Happy ending! No kasta. Dito ikanselet ko amaturog manipod ita. Siyempre, asawa ka. Adora, I love you, George. I love you too, Adora. George. Adora. Naragsak ang unay kada kayo adua, Adora, George. Uray siyak. Naragsakak mat. Kamaudyanan na. Naayat nakmatlaangan ni Adora. Gapot na anos ka kanyak. Kan, nasayaat ka nga asawa. Nagluto kami iti pagsasangwan tayo. Takayat mi makipagselebrar kayo kada kami. Saan kami nagbidot ka niya palayan? Anang pilit kada kayo nga kalaysa. Pagyamanan mi, tanasursuro yu ng ayatan titunggal maysa. Ikarik, ayatan kan ipatag ko ni Adora. Ikarikmat, nga ayatan kan ipatag ko ni George. Kaano nga rod, amadaan kami iti apo. Un nga agpaiso. Iti kasta, makita mi ti agbalin nga apo mi. Amangan numatay kami, ngam di mi pa'y makita ti agbalin nga apo mi. Awan pagdanagan nyo, papa. Umadanin. Nasayat no kasta. Aywanan nyo ti salun at yung nga agabalayan. Iti kasta, umatiddog pa'y ti biyagyo. Kat makita, kan maaywanan nyo pa'y dagiti agbalin nga apuyo. Nakasaganan ti makan, sir. Nakadasaran. Agay ayaban ni Tanya. Intayon, agsasango tayo amangan, kat agrambak tayo. Gaputan aragsak kami ita, kini Adora. Nasursurok nga inayat ni George, gaputan na singpet, Mr. Lonely. Kat ita, impas ngay kon ti umuna nga anak mi. Naragsakak iti poder ti asawak. Agyaman ak unay, tuy pagayam mo, Adora. Adora pagayam ko, iti da ito apakasaritaam, naduma-duma ti wagas, tapno inka masarakan ti talaga akagasat mo. Kat kas kada kayong agasawa, napilitan kayo lang nga nagkalaysa, gapu ta pagayatan dayta dagiti naganak kada kayo. Ngam iti udi na, talaga met gayam, ada kayo ti agkagasat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Adora, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.